Hello viewers and subscribers of my channel. Once again back to our channel. Today we are out for having a small youth picnic. So now we are at Robi Nala. This river is so beautiful and lovely, as you all can see. Standing here and went out for their picnic as they have finished their first year exam. So when we look around, sometimes we feel scared to go here and there. करेगा Give me money more. Give me money more. Give me money. Mày có cái này ta cũng lồ. Đây đấy. Dulu boleh disotek lah, lah loka. Oke, nama picnic tak kupas posko lo. Kau tu tadi yang picnic tak kuah. Mai, exam tu kau malu bu. Exam jadi. Exam sangat tak. Oke, lesia kya sangkai lo kai exam pas tu lo me. Ya, lah ni. Akhir tak lo ni. Itu kita buat ni. Kita buat ni. Tak tahu. Đây, chồng có nhà lên nè. Đấy, rất phải con nhà quê. Cái con nhà mà.
exam time mà langsung hudi kome langsung nak orang tahu panar kau paling gua panar live panar sama gua live panar sama gua kita ke deh subscribe करना इसको जरूर और लाइक तो भाई वीडियो तो लाइक तो बनता है सब्सक्राइब और लाइक जरूरी है इसको जरूर सब्सक्राइब करो भाई सब्सक्राइब करो प्लीज यस हाय coba kasih mana tuh hai wih anis orang luar dan lalu tujuan samle kale ayah dilak ye dilak और ये pani और ये पानी है हाँ itu nih